na tuibatu ne wa corona mbendi sino wa kana ni chao katwa mbeba wa corona ni wa mweu katika ilasi wa coronaviruses. Coronaviruses ni group ya viruses ila kwa kisongo tuita RNA viruses, ribonucleic acid viruses. Na coronaviruses si mithemba mingi. Na mithemba la yisikanie muno ni muthemba wa SARS kanela eta wa severe acute respiratory syndrome la twena yo na outbreak 2003 penge lokie 2009 2010 eta wa Middle East respiratory syndrome. Wa coronavirus ino ikuitwa eta wa novel coronavirus mbene ya mina kuko mana meta novel coronavirus na WHO twende abendwa ya meta COVID-19 which is coronavirus 19 kumaanisha kana ndo adwemani mekwazia pe 1 2 mbika 19 kumaanisha kana ni coronavirus ina discovery we 2019. Kesi ya mbe officially ya coronavirus ya ripoti we matuku 31 mwezi wa December 2019 mwaka unadhilile katika kunukuita wa Wuhan China. Na kesi sila ya ripoti we wapa ina cases kadhaa katika kesi yochu siku ni kana ando ni makwete kwato kwa ate kuwa kana flu na ila ya adhimiwe niwo kesi ya mbe ya weti we WHO ama declare na kesi usi andaya na kuongeleka mbe ku Wuhan na siandaya kuongeleka in some provinces ya China na usuwa wa spread kuma China wathi Japan wathi South Korea wathi wathi on the linge na oyu wathi mono Europe ndipo yu umunde utukutona kwasi is the current epicenter. Italy yoneka yengone muno Europe Italy tongoetie the United States of America France Germany and these who get their units using the new epidemic. Na ende ku Africa wo sinu nambe kubika nita chuma kimwe na nisukethelu twambia na Egypt twathi Algeria twakwata Nigeria twakwata DRC twakwata South Africa twakwata Kenya Rwanda Tanzania so basically twasie ugo no likete na spread it very fast na no likie ko belemberani Africa. Kitumbikela Africa ndo ando nimeo na Asia abwitina makasi ya mundu miunda kwa atwa na zinu sia muthembo nekubyo muno labda kitumbikela utanevika muno Africa ndo waisia later global travel ando kutambuka kuma kundu na ndeke kundu sienda Africa itira na movement binge ya kuma nza kuma Asia kuma nza lakini wala liko nicho ketumio kwa na kwatie itina uyo ni wau ubate kuwa la kawaida ndo ubate kuwa la kawaida lakini nukete kwethi wawina symptoms severe ukethia pair the mild form of the disease the moderate form of the disease na the severe form of the disease na severe form of the disease neo ikutuma wethia kila mundu in the world na WHO itasia inone global pandemic nundu wembe wo spread na metuke mono kuna ikakwa wene kwa metuke na ando ilama wa the acute form of the disease ni kwa ando na nikanani wise there nita wiki into perspective wa coronavirus COVID-19 tiyo the most fatal than tiyo kuwa tiwe moise mono kwa kuwa katika kwe coronavirus zilengi twadi tunileta nasyo ta mass mortality ya 40%
SARS mortality ya 50%. Kwa uke there you mortality rate kuma kwa ndila you makwatite cases. Mortality rate kwa vaita wa mwithikisani yani ando ya makwatwa na mia na meuti wa idhayo. You katika coronavirus ino tunayo COVID-19 na atatu yana meuti wa idhayo na ile ingi na is not a 3%. Ni 3%. Ni 3%. Although imwe ne ko depend na health system na response yayo. Ndo to asisia China mortality yo ina 2 point something. US ni de ulango baini. Italy is almost 11%. Kumaanisha kana matches the established mortality rates to isia cases that kwatite. Nini pe health system reasons ito not ma with the wangeleka no whether wina makali mono ko kila tona kwasina ndona kutabia ndo maitone kana oyu no threaten kumina ando ila is a threat to human existence. Na kila tona kwikane kusia nundu uku manage titona kwasia kana tuna capacity tande ku manage, lakini tukadha tuna kusi yokethea wena alika muno katika ndito ni kwethea tuna kwethea twasovya na nicho ketu ngwenda utungia serikali mubea account sio position there pamoja na national government especially President Uhuru Kenyatta nuona nisi leadership muno katika wauyo na ku address nundu twasisia ndila si address yo wowo sieka ilaita wa si minimize movement, si minimize interactions. Mega usual lockdowns. Outcomes are far much better. Mbe tukambod late the peak of the epidemic. Nundo tu you wonu walika wa spread usoko bika peak na ndo stabilize na ndo yambe yo there from the studies that's ikitwe. Kwa u new delay we saw peak next week oka peak later. Number 2 a peak nde there nandwa nini makwatwa kwe there twina peak ya ando milioni 5 together na peak ya andungiliana. So far kubikeyo na serikali ni ando atatu alame kidito kwethe amena coronavirus angi atatu ilani suspected cases kana mekwisilelwa nangi 18 makasiyewa waisia i numbers ta Kenya tuna kitumi cha kwethe anabia nundu in epidemic. Case imwe is already an epidemic. Kwa u titwalite kwethe wanawia nundu naweta wa always spread na metoke muno na mbe ta Kenya pela ita wa nundu kwende mbinge tayuta Egypt case yo ambe they an import from an epidemic country. Dane mundu umete ndila already waweko ko that itwa na wa manage ta an import. I think Nigeria the first case ila kutoka 0 they the same. You pa Kenya our case 0 team treat ta community spread already kitumi yake ilo kwa community spread yomaanisha temanisha kana you ila ni import udile ana mundu su na ndwala witha kwatana namo in that country ukethe na ndoro na kutala ukazia ninganya na nganya ila case ya Kenya timeta community spread nono timanisha tuna index case lakini tutese contacts yake na contacts yasu ucontacted kwa ukethe ndoro na kwasia katika lazima scientific simulation tukasekana wo no liketa katika community pe andu or you to matters vitale na tutameze na meno wogusu. That is the assumption to thukumanayo. Nundu case isu yambe amina kulika alikile asymptomatic. Kwa u ila ita report health pa mailithi mwa kulika whether andatana kumana. Na kala athi interact nando whether ano kwikalo maisha makawaida kulisa matatu kwika osindilano meka asia kawaida kwa supermarket. Kwa u na esa kutana out positive. Kwa hiyo maanisha nundu under normal circumstances in our society ndu always we interact now. Ukakulu andu allow interact yena mo kuma
yo ona kauo yukwe wako ina corona ndo me careful muno ni kwithora no lika lakini under normal circumstances with that we conscious we interact now ko ukethia yipe andwasu tutese number 2 pe infection yake tutese akwate yendekene kana akwate ye kulona umite ko ukethia be that risk yakana ni kwitha akwate yendekene ko mundu la ukethia a primary in person lo amu infect ye bake ni kwithia person ula this trend na ku establish ni kwithia andu ala mail ye muna ndekene pe ange ma infect iwe ndekene isu na me ba Kenya ni kwithia there is so much that you don't know ko ni joke tumitu kuona twemeando with seriousness to take our estimate into kuona kana na undu andu maenda yakuka kuma Friday andu maenda yakuka kwiyete Kenyatta ingi mundu akati na contact na makadhiba na botu na kwatie ila cases ingeile andu asume yete kuthimwa ko awareness isu na andu kwiyumile ni yewe kwenda na nichoke tumi systems ya Kenya ya health across the country activated together on very high alert with that tukakwata case ndio na kumanage asante sana ide tunake Dr. Mulo na nisive kila mwithukise wituwetelete komandana ni owauo winai kata mawona ni omo wauwa ni wewa obyao ikua obyao lobi obukwata wawo ila labda wena ndetemana zinto zya muthembo sunaende no kwithi ya itwelesia kiu twamina usiokidalika na nindene wesaya katatu ya kilungu cha masanja na adhia ni mitambo ni adhia ni FM wase witu vinya witu nito unenga mwana Metho mamo kamba Yongo kenda na kenda Katola ile FM Wase witu vinya witu asante sana silent katika miongo 3 silent katika miongo 3 kana kitu siatia la katika miongo lea dhanda tu ni sana ya katatu ya kilungu cha masanja na adhia ni sawa sio mwene ndeba laindi studio tena ke Dr. Antumolo laindi ukututethesia kuelewa muno wa coronavirus laindi no wa utele mile dunia yonde na ikaende maundu ni ma uitina wima wamwe bado endi utelemia kubalo cha uchumi kana ukwati wa dunia na indi tuisoka kwa ndakitale pepena sindu kauta siku galata siu changa mwenendi kukonia wauo kindu jambe nila kukwiwa kana mawona niyo ma coronavirus kana COVID-19 nimeiwa kuosana na oikua ila ya kawaida na yukwangela niyo mahuwa makwata na gwena kubeba kana lama affect ya nzi ya kubeba kwangela kana ta TB bema ondwala tutabagwa yolo wa TB kuikwisi yani anayo na bema ondwala na watu wotabwe yolo wa COVID-19 kana coronavirus kwa kuambia tuwa COVID-19 ti airborne kana ti wa kukwata na nsebe COVID-19 ni katika group isu ya viruses ni viruses ndo na kwasia iko lay person ni kwasia is a heavy virus, is a big virus ina wito ni virus nditu kwa ndito na kukuwa ninzebe ta undu TB iko ninzebe na ni yuko tila isi embadha uma through ni spread out a droplet infection okay there ni embani mata ni secretions ya manyu seuma wenena uti sneeze oyadhimwa uyu ukethia ni pala wadhimwa su apa utona baluka which is usually around 1 meter no boy kupa itona kupaluka unlike TB ila with the andu nena elika in the air ikakuwa ninzeve ukethia ni spread na metuke nicho ketumi kuona antibody advice wa nundu ila mundu wekwata manyu wekwata udyu wekwata manuka nutona kwithia wina virus isu nutona kutokwa unukwate virus na ndikethia mundu ungi ndikata ndi pass the virus kana ndibingwa momo nditia virus momo ni mundu ungi okito bingwa momo ndakwata bandu tabani ile service ino ile embwana yakwata na ninayo nditia katika service ino ko ni spread through contact na choke tumio kuona te andu make a light our social distance which they are avoid kukonmana na andu kana kuthengeana na andu which they are nembe ndu me ukomana
mekale 1 meter apart from each other. Ukasia embano usneeze ukave your mouth with this time round take kitamba nundu malama ingi tu ya andu matumia kitamba tumia cover your mouth na tissue na wamina dume dispose immediately. Nikiti kitamba nundu kitamba wamina kuikia virus izu kitambani wiki ya mubuko. Okay. Na wiki ya mubuko embani mbesa embano sindu ingi ukikia mubuko simu na wethia simu esu embani kalamu sida siambio tuka infective. Wethia you know wakwata a source ya infection ukuire na kitamba ajua balawa ilela ketia viruses ni kwate yu letu ni aleka namba ile ni andu mekuwa maika kwata udhiu nundu ila we kwata udhiu nibo ukwata manyu na nibo ukwata munuka ukena virus kou naende kuthengeania ngedi cia moko kuhagi nundu sindu icio nthe citha ithengeani chau we la distance ila o should not spread from contact pala na adhimwa yathio baluka kana na kowa fluid la umakanya kwa yathio baluka pumo mondolo ukukwata bu ithane na kone wo kukwatwa kwatabu na nde kwatwa munuka na kwate manyu delika kuko likamwe likila likila ni respiratory ko with likila through the mouth and nose. Okay. Tinundu we mundu mwanangulilia kana ena getau ndiko sila through the mouth and nose. Na kangu tunge tinobaini yoloa kesi to ya mbeolani patient 0 wazi ya taserikali muhisi akwati weba no ida kwati wondekene no ida kwati wo kolawo umete na nicho kitumi mu treat ta community to treat a community spread nundu ni waambio lika kwa community ateseke ni kumaanisha yunga kwatwa nile kwekale binda yana tandiso manakana ni nayo incubation period ya wo ni 5 to 14 days. 5 to 14 days. Kwa uamina kukwatwa umonde etina na tano ntu anakwambia symptoms na ya kalamu no pio 14 days. Ya kala beyond 14 days either imaanisha ndo na kwatwa. Na juchu ni choke timi uko na tutita byando make light our self quarantine. Nundu ila whether wa embata for example nina adhimu ingo na kundu kwina wo na nasioka litha imanisha kana ni ndo na kuthani kwatiwe ndekene okune nicho kitu myandu mekuwa wekale ute ku interact nando yes assume kana we nawo bika 14th day nundu wekala weka ute ku interact nando without no spread nembo we nawo signs na symptoms zisikumela in the 14 days nembo ndwingwa ithiumela na isu yo concept ya self quarantine ya nundu kauni 5 to 14 days na katika 5 to 14 days hivi kedha ni na huo none kwa timondo itaumilete be symptoms kuma day 5 or not utena symptoms no kwetho we infective utona kukwati mondo kwa u nichoke tumi uko na contact patient 0 kana index case ndanena symptoms severe ndane na any symptoms ana kitie kwethe lakini nuko na ne no spread ndo ana infective mwambio mwambio na sio hii symptoms ila ndo mahalo sisi nisiba symptoms no baby nebe iso vikabando with you may be wabalangwe kala aka no batu udhukuma aka no ila wengale ne noto no kuona mundu fulani okethe ne wakipu la distance symptoms ni lasia ikua ya kawaida ukethia ni mundu nokutana kwitha ena headache mundu akethwa ena fever akethwa nda sneeze akethwa ena runny nose sore throat ila ukethia no kuwa sore throat na kukoa na ndethia mbano watu ikasivia ndethia na difficulty in breathing chest pain na pneumonia katika pneumonia then wazidi muno ngi although it's not a symptom
death na kila kiwetwa kila ndo na kwase nundu ni important interview ando katika ando makwatwa no uyo 80% mekwatwa ni letter of mild form umethia yoka ya kwata na yakala teku ya kawaida na adela onota yititwe 20% ni yakwata kwata moderate to severe ila ni ikwitha under treatment hospitalization na ndoza they use ni kwenda kuitwa na ndipo 3% mageta kwitwa maitutia katika andu 167,000 umondu alama kwatu na uhusu 87,000 they are okay they are okay without needing a lot of treatment. The rest are in various stages of recovery na 6,500 as of today. Mnemo method material ni thai. Ito voti ndikila ba ukethe no ni kwatu ena ngabona ndaititwe ngeno ko kwatu akabime wokethe no andi hospitali kuito. Me ito our immune system is that tofauti. Ko depending on immunity ya mundu. Ni kwethe embwa for example we know ungi underlying when immunity yaku ni t strong. Embwa embwa kintu sukale when a treatment ya cancer tunamba kwata experience ya HIV kwa undi nene ya monondo nindo upitie ku Africa na HIV ni common ku Africa but as we na malaria na wakwatwa ni so the symptoms will be more severe than mondo normal na maybe statistics you kuona ni kana maybe pena age flani elani yo katika muisi muno. Of course, any disease in the world, they affect ya mono cohorts ile. The young people and the elderly. Nundo their immune system is aita namba kwegata. Siana ida namba kusova kwe develop. Na mwandu wako immune system yo nundo wa advanced age they ni nangi. Na kila kingi andu maikuanga medame na other diseases let's say are comorbidities. Whether mundu na hypertension na sukari na ilaita chronic obstructive respiratory pneumonia asthma sia muthemba nundu wa mundu wa smoke ya ukethea na mathina na Parkinsonism na those other problems nundu wa advanced age with the immunity in the kogasu ni more me affective but na kula statistics yonania mono the elderly with what may affect alaku tutona kuweta nundu no mweu niki utakuona kana mono uti affect the young people the young ni means the children children nita waisia tunaona cases being siana but nundu no wonio tunamba kumana the reasons tui watu dhambe moko na kana tutume sanitizers na wedukise yu amuma Kenya na magule sanitizers idine tuibiona mpaka nisiambatiwe thowa kundi sikana be alternative ya kwa mwene ndhe kuikithikana ne wa lumilumili ya utheu na kwisiana na wowo no nye kwa woni wako na nengi kindu chambe ekuthamba moko na kiugo kina sabuni oeni sabuni sabuni toilet soap ni sawa mbona nurono kwekia omo kiuka na kasubani ni sawa o isi hand wash no sawa sabuni kwa ni advice number 1 number 2 if you can afford no do sanitizer and maito or you tenawo malamo with the amundu then when lew then when school fees then when kuuga the kwati wando maito yolo alama tuna ku afford sanitizer ni sawa sanitizers ni nzo lakini nazindo tumia sanitizer after every 5 hand sanitizers you are supposed to wash your hands with soap wa sanitizer mabinda 5 wale kulamba moko na sabuni kwa ultimate usabuni nigo the real deal na sabuni wanje banga huyo bonono ando sabuni ni sabuni afford mono sabuni ni sabuni kuona kibanga no sawa kibanga ni sawa pepe na issue no ya mask na ni kwatio na wote mbeto kuta unaona ando megete mask na be recording nene edukia ya mtaalamu mwe asia kwanza mask hiyo ndio na kwene kuika katika risk mono mask siele kuike wanao mask or you ngakulwa nundu nunginatu ambe kwitha tuna laita wa country reality mask ila si ken na umundu utu katabia ndu kamenda imusembe mu mask
sithela na ndwethe mata ketale maina kwata masks nundu twina production diulu twina resources mbingi ta United States kana China ko kila kitu mi tukwasia ni mask utemo tabine ndakitale pate maana makwiki ya mask namba ile nundu wa kwithia andu maitu mayesu tumia mask mbe niyo kwithia ila isi ku infect muno nundu withia all the secretions na virus concentration in that mask na nundu tuweze ku dispose na chausi nsia mudhembosu niwe kwithia iko kama kulika in the environment and this ku affect mundu longe ko ateo advice ito nenda kitale emba we on maybe self quarantine kana wena signs sikwa ni kana mtona kwethwa wena huo the advice and matume mask for now ni ando nimekukulia na maana China tunaona kwa social media megite nyundu ni travel muno in the world ando ma Far East Japan China ona ila kutena outbreak ni make ya mask nundu kwa culturally that is acceptable umundu kekano kabane kite mask wethi wana nungi getha nguzize tofauti muno nundu we are culturally to socialize quick ya mask kwa upate maana makwik ya mask twati ya metatala lenge keep distance wash your hands avoid greetings naende general hygiene na discipline kila kingi toma kuja no maito na hicho kindu cha maana pio nikana umundu ni ese president no school living na neti twe ando na mavuko memosi waita akundu ko memosi nondo no lazima keba lakini mundu loto na vuko memosi no wale to ko pai maana makwenda ofisini nondo the moment wo mala nomba kwaku abingwa momo you ekani kitotumia analogy no wende na kumanda coronavirus yo kwate ko every minute wa abingwa momo umalete kwathi umanda corona embandwe nayo nembo we nayo every moment wa bingwa momo wa the spread corona ko kindu ki concept ino ya andu kwiwa onembo ni siana nundu siana ni bingi school wakae kwa nyumba na tiri kwa zio olambe kala estate siana ni bingi school kadha kwa estate wakae kwa nyumba chuni choke ndo andu siana sikale numba andu mekale numba utena ketumi cha kumala ndoka umale you messages must sync nundu ilangu ukiteko okioko na nundu tukito tuko nyono wanake okusoko ni makwetyo ilambe isio mekala okujonga okogethia onange maili obu makito utekea maili obu makwetyo ngewa it is not necessary it is we are exposing ourselves unnecessarily and maitu meka embandwe na ketumi cha kumana kala embandwe na ketumi cha kulika matatu wendo kuthi wote ukono ndunu emba wenda kuikuwa makobisi enda baguba kubina kwako avoid kulesa matatu you sinduisu nisho nundu try makwethwa at this early stage try makwethwa tutoza atoisu of course wambe kwethima weze there ni wamana kana yes ningwenda out the lobby nina bata we lobby nina bata we masako nina bata we kitui nina bata we bumbuye nina bata we kajado lakini watu wasuka sisi uo batoyu na thayo wako kila important ni chao whether thayo wako ni we important ikalamusi nundu kinduke ni ku contain within 30 days kikadala na tukakwati ondunge free tukaendea kana tukaendea kwetha tu reckless na itina wa neither ndaru tu ile atu na lockdown so kila important ni kutwambe kwe swambe kwe maoyu ni kana after a short while free no tose makulu yale atatu ndakitali not muonza not 333 kana not muonza 5 amwe kenda ile kenda inyaka not mani mukupe wa SMS to 1992 niba wenda uthewa kwesala to 192 akambia bandu babe na thina ikulyo ni tukabaluka na siata ikua ya kawaida tukabaluka na siata akakulia tukabathukana siata ikuwa ya kawaida na ikuwa ya wauo nondo kumatene andu ni mawa makuo kana mawa makuo ikule ya kele tawenda kitale mwena mibango ya kutuma ataalamu kuo dine tuka babikia kwa mituki nondo bena wona ni wa mundu awa tokosa wa ni ambulance ni Juma Kateku mangale kosia mandongoi
Katose ingi kwesela simone 0703663183 kana 0751992994. Adiene fema lo. Hello, Bonivenja. Iwa mukieta. So you chwenya. Ithi tuli sawa. Yende kulia hii. Wita wata na ukunete kumba ba? Ipa sinche mwala ni vaatiga. Kulia. Ni kulia uwo wa uwo mwa wene chao. Chao kiambi mwambilili wa uwo wa uwo. Na basi yu sanitizer isi otomeka hii. Siye hata kanana hata tuwa ile kuitumia kana ile kwa siye kabisa. Okay, sawa sawa no sungewa. Asante. Thank you. Adiane famalo. Iwa mukieta. Hello. Okay, adiane famalo. Mboni. Iwa mukieta. Namugene kama munyanya wai. Wala baraka wa munyo kumandije zegele ngaliwazia mwingi lakini waadika. Na gitari ni na mwigwani nego ele anja nego na nego bandu. Ni ukimangogela ngwendo mukuli ai. Ita waona dikienda kitale uno ilovi kula kuongona kuona Mombasa kala bangi lakini kuko majitani kuko itoi. Anda kitale oina tu ito kuto atiora mwingi kandu myokito mwingi. Yu kwa wau na nombaka withi ni mwendo thi mwai wa mundu awai tondetema kana no kwatiwe ni korora tu kuyi kule lebo kwa metu kene kenda tuzobya binda ego lione tu kwete ndakitari awo ni kana tu thi mwere ndatema na joto dodi mwa uga bonda kitari ni goma ji okay sawa sawa thank you adiane famalo. Hello. Aya, sio hapo tena. Adiene famalo. Mboni. Iwa mukira. Naita Mboni. Yenye ni Nakuru. Weta wada. Weta Mutiso. Mutiso kuma Nakuru. Nakuru bangu wade 95.5. Nenda kutenda Kitale. Kaine nduka ya M-Pesa. Anaita Wembeso yukwacha. Pesa zino spread wa corona. Turuko kwata na moko. Pesa na spread wa corona. Turuko kwata na moko. Evoli yako yeye Mboni. Sanda tindane sana usonge wa Mutiso. Sawa asante. Thank you sana katose inge yemwe nondo wa masa. Adiene famalo. Iwa mukieta. Hello. Laidusiwa Airtel kidogo waneka indi network ya uoye na problem. Adiane famalo. Iwa mukieta. Nukile nzambo niye. Ni MC Jacob kalo kijembo ni kukavama mbio ni ilali mwala. Ngeta jeta Kitale ba studio. Ziwe. Peke lukimwe guona chaili patone chaili sei. Baby nazimwe kwezi iwe na zinawa illicit bills sio na zina munene. Na president intervene only intervene ye kindone kiki. Kindu kimbo ni obama no licho tena seriousness lakini chaile utangazwa hii. Takavyo ugesezyo nando matiku maluka. Mungu kwitu kweso kwa leta watala ndo makoma ni akukuma ilovi yange kuma vekana kuma kundu na kundu. Yukiyo na tewatu kala numali mundu wa ziyo tala atulati ya tuweteku alangi munguma ilovi wako katuka sobu na makundu kani tuka kwa tangambakala utu ya sindu kindu kini nambo nicha ila utangazwa ta national disaster andu makatangazwa kazi yuke za maliu maaluka na serikali board government and national maitungi ya ni azina maiteli ya andu memesi okay maitatu Tinda nezambo ni MC Jacob ni kwa kama mbioni. Asante ndakitali no kutabe kana bado itu ubika ba unondo ne ndisoma maobo the powers ila minister wa interior na wa health mato no tumeende tukaviko katika alisi ya lockdown tela Italy lakini ndi ndakitali ambao reactinde makulu ya situ akulwe be mukulu yambe mukulu lwe kana tofauti ya mundu watu ndo manata ikuwa na ikuwa ya kawaida pela itawa standard case definition ya wawuyo nesu ne ndakitali ni punde tuo kadhia nitwa naumana na kila tutabianu ne kana whether wawe na symptoms na signs no ondo ila wakwa ne kuwa ya kawaida na no kwe nduku we na thina
we wa avoid ku interact nando na indi waamina ku avoid mbo we symptoms tasi kuongela kela utienda the nearest health facility wabika bau ndakitali nundu ni bundetwe kama naundu tona kumana inda kwithwa corona nisi ku kweka diagnosis nundu bela ita standard case definition nundu ekuwa ngina usise history ya contact history ya travel sindu landa kitali ukokulia nikanamane namba ile nundu wa kwithwa pe mundu wasia undu bailie neta pe kwithwa andu maiso na ambulance twina ambulances lakini twina ambulances tona ku andu ma Kenya monde kwa u andu nicho kirivugwa yowa uende the nearest health facility kwa mino bika the nearest health facility pe bandu to no bika katukwase twina isolation center twase bala wabika nibo kuitewa nipo kubika bo ko twasia u kwa o twina mbo kwata kezi chau mbinge pe bandu babiko gethe akila bandu ona dispensary ezu ebuku utoine ne atwika treatment center na isolation center ko kwa oyu nitu kwitha tunenga na ambulance lakini facility tutatoka kwa zia ne kwithwa libo epinda yonde na katika hospitali maitu ona alamande andu nimeopundibwa weze ona ndakitali lo hospitali unusuwa ndino tona kwikata ku detect ina kwambia kuita kindu kingi ni uluwa kimweleni wakuli uluwa mwambeliliwa wowo mwambeliliwa wowo utisika ni enesa kana ilaya ispilova ya umie banundu imone aswani ya wani mbubu imwe kaswani wa laumie samutu ndizo tuta pangolin tuze pangolin ni miao kwa kamba na ukethea niko swani watalaumie na mune dalika mundu ni kuma na ku one kwa nundu ni waunio twinambo mana ni research twinambo kwata tukamana nesa kila kingi mundu wakulya kana test ndi sikwithaie kwa oyu twende na unena andu maitu maudhima ni mabunde ni maende na bunde gwa usiwe kila kaunti hospitali ama ninange ni matona kwa sample na kuthima lakini kwa oyu isample zio situmwa Kemri kana National Influenza Lab kathima wabo otwende nundu twende epidemic kwambia Kenya ito thituongelete kula kungi kutona kwithwa kwikata kwithimwa lakini mwinge kana kitui kana wote kanova ni matona kwa sample katwa kukuthimwa uti lazima kila mundu atwawe kenata kana pagathi kila kingi mundu wakuli olwa mpesa president runane ni olwange weno na nasia mpesa ni one of the modalities it no spread disease ndo mbwe na kwata mpesa na nini umete ku ni kwatite kana na germs ndiwa mpesa ni na mundu wa kwata kwa ona ni kwatenta soma kundu kumwene meobibya mpesa kwa hiyo ni choke tumi president unaisie and my encourage wa kutumia chao cashless kana mpesa na nituoni na Safaricom matebeta charges ya transactions below 1000 kuzemba ni sukuma ko wani chao ndukwezia notilo na kwa hiyo emba nutona kumanda ila sanitizer spray emba ni mbesa kosa ukadhe wata namba kosa ni wa spray imbesa ila sprays ukadhe imbesa inalika kiwu then kiuni kitu nikutona kwika lakini to avoid as much as possible to the cashless transactions kila kingi ni ngawaya lockdown complete lockdown kana state of emergency declaration to number ubikapu but nundu ni an evolving situation if we are able to manage it at the early time kana in the early epidemic na to contain then you don't need to go that level but to monitor situation every single day day and night tunaweza kusisia undu the ende na to advise serikali to technical advisory committee ile kwitha advise the National Security Council pamoja na National Emergency Response Committee ni tuende na kusisia huu tena ataalamu monde private sector World Health Organization tuwezi watu wekomana kila mmoja tuka assess the situation kwa tukona
youth netabika bandu ba complete lockdown ni kwa advice serikali na maitumia ila ikutumika undo sio kukulia lakini kwa itu ina mbo bikabu indi andu ningina mebundi sina nondo niona saani siathi ningina twambe kwa sikindu chambe discipline andu mebundi se discipline namba ile meyupindi se kwithima naembe mundu ndena ketumi cha kumala numba kwake ekale numba asante sana ndakitale ni kwa tinde makulio ndhe masungikana ni wewe kila important ni discipline twati kila serikali eneo tutabia ethani kuthamba moko tuthambe moko twipetangana na mbumbano kundu kuyandwa ingi twithe na discipline izuno yonzi ana tuyende twetha na discipline na methana miongo tatu no ithela tutona ithi ati free lakini ndi twa makwate kila serikali ikwika ni tutona isovika kuyu kwa lockdown kwa kila important ni discipline. Thank you sana Dr. Andrew Mulo kwa kuka studio na kurutete sende kwele yangu muno na kusungendi makulu yasu. Asante na ningi nundu masani madhara tukakwata mwana ingi kukaka na tukaeta ndo maito sure kanao tilasi mama makweni na ndo make tui na nikutethea nisia katika la kwa kasi ya ministers ona waziri wa Murang'ani Mukamba na huku tukatethea nisio kethe ndo maende na kumana. Asante sana ende thank you Dr. Andrew Mulo ende wetu na pole sana kwa kuselanja ende idho ya mauvoye la sala unataka taitatu huka na inya tuithati kwa taitho na Javis Kimoyo wanzio kaneta waboni na ni adhiani ndukasonge basalika na kalembera kuko kutoka kundo account ya Mwemi ya Mobigro Tuidukize kameme Adhiani FM Moloto wa Mukamba